She combined ADHD a haramsa, a cíalbachug go bhfuil mí le mescachugte bhógan inattentive agus hyperactive. Tríoch ha mí go má beáthal le tóirí rá, ha ma bheitthe caran riasloch ag gamanan, sa riannach duiligheadas. Bí mí fága le thuladát chun na bhainit me dhearg, ach ha mí na seair na móran a déalagurí atharachaíon in achgus gon dúil. Bí mín cónaí a cáilrutan agus ha mí go má díchuneach, ha duiligheadas maide a chumail a rutan. Ach sin dóis más a bhile am a bhuabhag, nar a ha tárach am rihéanú, áid chanir data dhéasach am cáitin háisich mí. Cha títeach am a nóir sin data dhéanú, agus bí mí dal sias na méinte. Mar san féin amach cimar a ha bhuabhag dhaoine eile. Ha mí annan in ar níis san céiliad carreit a bheith solmarostig cónarum na choig bliana fiche tedáis. Spic gu a bhacin ar ADHD an bhuirsin. San díadach mis roi lechiad a chuad seánait amach go rá áiriise. An je céinach am sér úr far nach romí I farachtaí idirgealaite. Hions bha díoch o fólaseach go cá go déanú rutan agus get a bha mí san rutan a bheit sin dhéanú har an cómasacham. Ba mar go mir tín an gealach agus nach ra cuitigin manual a harsgáin. An is fólaseach go rá imimeach páirt am gríoch mar neachnéach go freicarstarm go mór go níosta gá. Bha urid a tachars de go bhuinit me dhearg agus bha sinna toirt gá an dopamín a bha mí siirigh. Bha seánait cuideach na neachnéach gur san gréis ach chará na hoprach a freicarst áiriise. Ba mí talite na bhfuil min opair. Ba díirige bliana bheit sinna ag sáil marrásta go bhfuil min opair a bheit sin. Sa mí díirech a talite. Sa céinam, agus tíir a cachs min míle. Burin a sé. Ha burin a sé ag desk, hín cánaí Jullie zeggen van mijn smoch, ik wil vallen een sigaret, een kop koffie, dat was zoals een coffee lounge, nog een toilet. Waarom idee heb ik een desk kan? Lees ik het stug. En misschien kun je dingen, misschien kun je toch harastjes, harro. Van mij is een jeno. Flat me weg, zien van mij krijg ik keer weer om necht. Agus, zoals je brisje doet, ons gewoon nog pudding of jeno. Ha cumanta de gúne le ADHD a bhí an neisiimiil rutan mar deoch drugiche neo siúchgur mar eisimplir. Na háige hiúndaid seánait go deoch san déalaigh le mí hallachis. Ba mí gáil sálius, har a luach na a bheith, har a luach an am hín ha ddíireach so bha cheir from aga. Si dói ma ban chichi, han an ása all an mar is syring dúgélik, en ska mi ga héan go lua, ha bhí go défir tí miat a bhí gacam, so den big bot o big gacam, gáling sin a cheirscholóir I bot a múr. Agus ha bhí na gáil mi go défir sé deoch lua sa gálinge, agus si rúd conirtach a bheit sin, chans na déit parties fer tár deoch látir, ha bhí comas ach statach ráistéin. Uadanan san nuair a ha atharachaíon an bethe fadaní a ha ADHD a tían an fodais. Gása ha choréin nuair a gatharaich mí go gríoch. De cheánait ban nuair a bheith daltran a bhenapós a thucí nach rá rutan mar becháid. Agus le dearag hanig fóchuch. Dé an dífar a raine. Ó raine chuúla défar chions bha isam nach méisios carach. Ba méisiir tá rutan I dhéanú na a bheith a bheit na me húlan sa tíirech uafasach tíirech scrísal. Agus chara méir san rutan na bheith sin dhéanú, ba mé go dhéanú, agus lór san van náre agus an ciant a bheit na leib, bheit tíirech. Bheit go a bharag, bheit réala go a bharag, cur san I dhéanú cuitigin na rutan ha sin a dhéanú ór an gosúrthalach. Ha barach go siirigh bheisian ach chanil comas ag na seirbh sin déalaigh gríise seo. An dráasta sé lích an éonse ní dhémas messian a dhéanú ach har an dóchas go líotaigh sin amach go bhuc professionnta eile réúne. In reality, services for adults with ADHD in Scotland are really still very limited.
I'm really pleased to see that that is changing, and there's a huge amount of work going on at the moment behind the scenes to try to develop these services. But we're still at a stage where these services are being developed, and we're beginning to see a tsunami of referrals, and that's terrifying. It's terrifying for us as mental health professionals, and it's terrifying for GPs as well. It's really, really hard to see how we're going to manage these referrals with the resources that we have just now. Ha seo fácad go bhfuil cuiteúine an an ALBA a feithú bliadhnaichean. Mar imimeach neachchéile ha gurí freicears trolóas a gás, rinneich hinnetir Josie Duncan a gáidir san mesach príomhateach. Rutar a bhfuil mách an nachúrin gan a thuileneach díanú. It would be wonderful if you could get diagnosed with ADHD through NHS the way you do with a sore throat or a broken leg, and you just went there and it happened. But in the area I was in, there was a waiting list of over a year, and I knew I could either spend the money or wait a year. And the truth is, if I had, I'd probably have forgotten. I'd probably, by that point, be thinking about something else, and I just thought, I need to do this now. So I just got it done. For me, having a diagnosis made it much easier to ask for help. I can reach out to people and say, hey, I've got severe ADHD, could you help me with this? Rather than just saying, this is hard and I don't want to do it, can you help me? It's like now there's a reason rather than looking for excuses. And that's a nicer way to think. It's easier to be kinder to yourself when you understand what's going on.